دستور خدای و تاوسی ملک چاقو ساخیا و باش به گلی گودار و تماشاوانی مدیایین رزدار اون گلی که بخیر و سر چوان راحتنه برنامه پرس و bersivên li ser rewş û pirsgirêkên civaka Êzdî. Ez birêt bêjim gelekî bi xêr hatî ser çavan re hatî pîrê me, elimdarê me, ê rêzdar Feqîr Şerîf Heso. Ez gelekî dilxweş im ku cenabê te jî îro dîsa wextê xwe ji bo me bernama danasîna êzdîyatiyê ya çarpel medyaya de veqetandiye. Ez bawerim ev piraniya temaşevan û gudarên çarpel medyayê ji xwe we ji bernameyên hest dikin keko. Ez niha dixwazim tenê bibêjim keremke tu jî ji kerema xwe, silavê xwe û peyama xwe ji temaşevan û gudarên me re pêşkêş bikin. Ez jî dibêjim ev çax û dinê we tev de xweş be. Careke dinê di bernama çarpel medya de Mamoste Kemal xwişka bêla stûrkî re hevû dire ji boyê ola xwe, ji boyê rêz û rismê êzdîtayiyê ku em karîbin hinekî rêya êzdîtayiyê ronahiyê bidine ciwanê xwe, em ê gelekî kêfxweş bin. Ez temaşevanê çarpel medya teva bi rêzdarî silav dikim. Ez Feqîr Şerîfim ji mala Feqîr Piçî ji gundê Hemdûna ji welatê Xalta. Ez bi teva bi rêzdarî silav dikim. Ser çavaratê Feqîrê me spas ji bo selavat te. Belê temaşevan û gudarên hêja îro ez ê bêşa di dû am rastî pirsar ji mamosteyê me ji Feqîrê me û darê me bikim û niha jî me re amade ye dîsa xanim bela stûrkî ew ê beşa yekê pirsan ji mamoste pîrê me bike. Reciya me bira niha keremke tenê wekî gotîm ez niha dixwazim silavekê me bela xanim ez bêjim hûn ji gelekî bi xêr hatin, ser çavar hatin bernama çarpel medyayê keremkin hûn jî pêşîn silava xwe ji bo mêvan, temaşevan, guhdar û xebatkarên çarpel medyayê pêşkêş bikin. Ez ê dûre xebatên we kurtasî bidime naskirin. Slav û rêz şem û temaşevan û gudarên çarpel medyayê re em xêratina we dikin bo wê bernamayê taybet ku îro em îr ser rewş û hin pirs û pirsgirêkên ku di van devên dawî de nava civaka me de civaka Êzdîyan de derketin wanê nixweş bikim her wî ez mêvanê me ezî jî silav dikim. Feqîr Şerîf Heso hûn xêr hatine. Saet xweş serçarava rahatî serçavan re mêvan û temaşevanê me gudar hêja bi rêz xanim bela stûrkî neviyeke wan êzdîyaya yên ku di zivistanekî gelekî dijwar de ji ber zilma desthilatariya Osmaniyê dev ji warên bav û kalan ji Qersê yên bi hezarên salan bi gelek salan berî vêga berdane neviyeke wan e. Xanim bela stûrkî nivîskar û medyagarek e. Ew beriya salan li Gurcistanê li bajarê Tbilîsê di malpera radyoya Rêya Taze de pêşkêşiya gelek bernameyên bi zimanê Kurdî yên ser mijarên dîroka Kurdî çande kevneşo cejnên êzdîyatiyê kiriye. Bi rêz xanim bela niha jî rêveberiya bernameya radyoya Ronkayî nûçeyên bi zimanê Kurdî li ser bûyerên Gurcistanê pêşkêş dike û rewşa welat jî tê de nûçar dide. Bela xanim em niha tên ev keremke ev kurta nasîna te bi dilê te bû ez zanim şikir bernameyeke taybetî ji bo nasîna te û berhemê te û xebata te hîn pêwîst e. Lê ema kurta nasînekê razî be em ê wisa derbas bin. Zêde bû nekim daha jî zêde bû gelek destê min da gelek spas mala bava em dest bi bikin Mamoste Kemal. Ez ê niha te dîsa bêjme biz Feqîrê me Feqîr Şerîf bi destûra te ve bela xanim îro ne cejne sibê cejna me cejna Qurbanê ye.
ام دست بکده از دست بکده جبوی سبت بجم بلا ججنا فقیری مل و توایا مالبات خود جرازی یا فقیر پچی هر وسا همو ازدیان تماشاوان و گهدار و خباتکارن چارپل مدیای پیروز دکم بجا فقیریم کرم که تجی نها پیام خواه یاش بو ایدا قربان ابتایبتین یا صبح بخوازی پیشکش بکی بو میوان و تماشاوان می گدارین ایجام بله کرم مالیا و ماموسته اجی وکا فقیر شریف دبیجم هرچقا کو ام ازدی ولات ترکیه ام وی عیدا قربان هرچقا ام پیروز نکن جد وی دمه ده ادبیجم عیدا هر دوستو حواله کیمه از پیروست کم عیداوان و عیدا قربان التوا پیروست کم ادبیجم هیویا خوده و خدانه کو قربان نبی اسماعیل کو پیب تید ناسین دناوان به ازدیا دجی و دحای مدجی درباس دبه ندرا نبی اسماعیل دبیجن ادبیجم خوده و خدانه باب و کاله نبی اسماعیل روناهیه که بده پیشیامه و به عیدش مرته خا عیدا خیریش ولاته مرج نتفا مره وش زمانه ما اولا مره تخا روناهی و بین پیشیام ملت متده و ملت ما ازدیش زاد خوش خدای قلمت تا قبول که فقیری من به دستور بلا خانم به از پرسه که ما اوسا سروی مجاری جبات با گروبا ما ریا راست هاتیه به قربان و گریدای خوش فقیری ما نه خریبه اب تماشاوانی مد بجه برز فقیر شریف دکارش مرا بجه که عیدا قربانش کنگی ویه هیه و اب چقاسی بمیز دیا و گریدایه ساعت خوش ما مسته نها ویگاد ده علم می سرمرگ بخودشی بجازه ده پذاب قربان کم و سر خوب شکران کم لدوزه بانگا نبی اسماعیل ببان کم نها باب نبی اسماعیل ابراهیم خلیل و باب وی بو دما کو او بخواه وی آبیتنا آگر نمرود اوی قربان کرا گازی جبر کو اوی هیویا خوش خدای کو ناسینا ازدیتایی خدا و امین جبرائیل آنی اوی جی هوارا خواه این گیان دوی خدای و امین جبرائیل کو ازدیل پای دچون و ایمانا خو پید آنین کو دوی دمه دجی جوان ردگوتن خدا پرست اوی جی هیویا خوش خدا نه خدا پرست آکر و هیویا خو گیان ده او ندرا خواهنگی گوت لی بس گلک سالا تاریخ ده اولا مدد علم مدد تاریخ تنه از نه تاریخ وانم از علم بیجم تاریخ تنه کو بیجه ندر و قربانش کنگی و هنه لید علم مدد باسا قربانات که و ندراجیت که لی دفردجیت بیجه کو تچقاجی قربانا بدی لیت عمر خودین کاری بطال بکی لی مرف جانا هنه هیویه خود گینا خودی و تاوسی ملک امین جبرائیل اویا ایدی دورده نب بقربانا نبی اسماعیل و گریدا یا بهزار سالا کو او خدا پرستی کو ازدیل پیدا چون اوانج قربان دادن بس تاریخ وانتنه یعنی اینده حجیا و بله کرم که نه کرم که اگر بگورم بگودنا تبریبه يعني أزد بيجم أف قربان بريا نبي إسماعيل جي هبونا و بقلق صالاجي ساعت خوش و هاتا برسما حوالی بای دهجان دلال کد گروپا ریات راست ده امجن کما ریا راست از این ها ایدی گوتنی بند ما بلا خانم پرسه خوش جنابی ها بکن گلک سپاس بو در فتی چوا مگود نوا جواکا مدا گلک پرسنه کب تایبتی جوانی مد خوازن برسیبین وان ببیسن جبر وی که بیرو میوانه که هیجاو به ناسیاوی داوه اولدار و خدمتکار اولی و خواندن در نمای خواب ناوی خواب ناوی چارپل میدیا ناوی
که کمال ناوی همون تباشوانان هم دلگرمی خیراتنا میوانی میجا رزدار فقیر شریف صدقن و سپاس که جناب تا وقتنامه قبول کرد تو بخیراتی از بینی جاردن هیوی دکم که برنامه ایروب سرکرتی به و میوانی برسیوین بالکش بده و تباشوان نمیجب که بخاشی و گداری بکن و سوده جیبر بگرن و مستا که شریف و مستای هجا آرمان جاوی برنامه چاوه مگود اوه که ام برسیوین راست و زلال بدن وان پرسال که ناف جواقا مدتین پرسین بری که ام بچن سر پرسین دنجی از حاضرش و بپرسم که شریف ام در جیانه که اونزانون بیارام و تبلف دایدی دجین که هر تش دگویره نقشی دگویرن و درفش که بوادا ام چاوه دکارون ناف جوانین خوادا با بندبونا به باوری دیروک چاند و زمانی دایی که بخواهی بکن جناب به چه و رفش زانینا اولی دنوا جوانی نمدا دبینه و چه ما گرینگه که هم وی میراتا اولی بپارزن کرم بکن مالی آقا بلا خانم نها بلا خانم براستی جی پرسگریکه که هری مزنه دناب جواکا ازدی ده بله جواکا ما ازدی براستی جی عرف و عادت خواه ريز و رسم خواه وش فرز خواه حقیقت هیدی دورت کبه او جی سبب خواه امن سبب خواه هم مریداتی و هم جی اولداره دفرده سوج آل هر دو جی هیا برکد اولا مدد بیجه فقیرانتی نوت و نه ارکانه پروستا یکم بخواه جبونا وان زمانه هیجا دبی ناسبونی یل سرخط ماوانه اگر که اولداره که ازدیتایی به زمان خواه و بزانبون خواه نکاری به ناسبونی ازدیتایی بکه او جواکا وی اولداری بده پیش او جواکش پاره هره و ایل تنبونی خواه تمام سپاس نظام اینترنت سکنی نه تو نه کرم که فکر کرم بکن با خبرم دادی بله یادی ترکشی باوریا ازدیتایی ده دبیم به ناسبونی خناس کر جواکا که کش ناسبونی خواه عرف و عادت خواه علم خواه زانبون خواه و یه دور به اوی خواه ناسبونی باوریا خواه ریا اولا خواه اوی ناز نکریه تنه بناو دبیجه از ازدیمه و دمایی لو ما دبیجه دبیت بناسبونیت خواه ناس بکی هم مرف چوا کاره بناسبونیشی خواه ناس بکه د جواکا ازدی ده نها ما مستجد زانه لوی آلمانیایی که ام لهنه جیا ام جاناجه حاضر دبن که ام دبینن جواکا ازدیج ناسبونیا خواه یک گلکی قلسه یعنی اف اولا ازدیتایی براستیجی نه اولا کوسا قلسه یا بریز و رسم خواه یا بعرف و عادت خواه یا بعلم خواه یا بدحای خواه بدروزه خواه اولا که هر یه زنگینه لی جواکه جوه جواکه برکو جواکا ما جوان فرز خواه حقیقت دور دکده جوان ما قیز ما خورت ما جوه باوریا اولی به پارد مینن و لو ما بره وان دکده دره دجی برکو ناسبونیا خو نزانه خو ناز نانه بتنه بناف زانه کو ازدیه یعنی دفرده گلکی بارکی گراند که سر ملی متبکو ام به اوله بزانبون لگوری عرف و عادت باب و کال خواه به اوله بوان جوان خو بدن ناس کرن ناوروکه که هری یه پر خورد دناوا به علم مده دناوا دحای مده هیا لی بس مخابن جواکا ما مایل هیویا چند انسانی کو تنه خوهینی سرمرگه که کرنه و دبی از شیخ مالباتی ما از پیر مالباتی ما
ناهێلە civak riya xwe naz bike ji ber ku nasîna wî tune. Êca divir vekê masî geleke li ser milê me teva. Lewma jî ciwanê me êdî xwe naz nakin berê wan dikeve derê dinê. Belê. تمام gelek spas bu bersiva we em dest bi bikin kek şerîf. Tu dikarî çi ser pirtûkên pîrosiyên êzdiyan cilve û mesefa reş bijî? Kerem. Keremdar bî li gorî bav û kalê me digotin pirtûkê êzdiya mishefa reş ku ji terefê Cenabê Şîxadî dikanê bixêrê hatiye nivîsandin. Min xwe ew pirtûk nedîtiye, bes bav û kalê me digotin ew pirtûka me ye mishefa reş û celwe jî ku ji terefê Melik Şîxsin ve hatiye nivîsandin. Ew jî kitaba me ye. Ev her du kitabê pîrozin digotin, lê bi rastî min ev kitab li ber destê min tinin û min nexwandine. Bav û kalê me digotin ev kitabê me pîrozin. Min ev kitab nedîtine, ez bêjim çi di nava wan kitaba navaroka wan kitaba de hebû ez nizanim. Ez ser wê bêjim min xwendiye û ez anim çi tê de ye wê nerast çêve. Ez naxwazim temaşevanê me di vir de têkevne riyê ew ki. Belê. Gelek spas ez tenê dixwazim min kopyek xwandibû pirtûka cilve Belcîkê xwandibû hatibû çapkirin. Ev jî dereqa Tawsî Melek, dereqa Afrandina Ciyanê tê de nivîsî bû nizam rast e dereve ya pirtûk bû min xwandibû lê beseva reş jî min jî nedîtiye. Saetê te xweş gelek spas. Pirseke din kekê delal. Hinek kes dibêjin ku êzdîtî ne tenê ole li herva netewa ye. Yê din jî dibêjin ku êzdîtî yek ji baweriyên Kurdan e. Cenabê te çawa vê nêrînê şove dike? Niha baweriya êzdîtayiyê de dêje îman heye û yek çi êqîne. Te îbadetê bike û bicivîne ji îmanê re dibêje dibe ew sinet e û nasîn e. Gelo sinet çi ye ji me re û nasîn çi ye? Henî baweriya min sinet e. Riya sinetê paqijî ye, nûr e, batiniye, riya Xweda ye. û yadî tirkê nasnama min zimanê min e. Ez nikarim xwe ji zimanê xwe dûr bikim. Zimanê min neteva min e. Baweriya min sinet e. Divir de jî dibêje, qewlê me de dibêje dibe ez rojekê eş nebûm. Ez ê jî sireke xewle bûm û li ber methê Xaliqê xwe bûm ji bav û ax û av û agir peyda bûm. Dibe ez xalitî bûm û ez zana bûm. Ez xwedaperest bûm û mêrxas bûm. Ez ji ariya jî ez miletê xas bûm. Virê divir de dibêje bi êzdîtayî ez gelê arîme milet bi miletî ez arîme. Dînê min êzdîtayî, nasnama min kurdîtî. Ez nikarim van her duka dînê xwe jî tê me yek û baweriya zimanê xwe jî tê me yek. Ev her du çê nabin di nava Kurda û êzdîtayiyê de. Kurdê resen êzdî ne, em zimanê xwe nedine xelkê ê ku ji me qetiyayî bira navê wan ew be lê baweriya xwe guhartine nayê wê manê ku ez zimanê xwe jî berdim. Belê kerem ke. Spas xwedêş xizmeta te rezî be ez benî. Divê demî de ji ber cûre cûre şovekirinên êzdîyatiyê de gelo çi cidabûn an jî nakokî nav civakê de heye. Yani gotûbêjin ser mijara dînî timê yani hesas e û hestiyar e. Her tim cidayên bingehîn yên nêrîna kesan de derdkeve holê nakokî jî çêt bi bircaran hêrsa xwara dikin. Yani tu çawa vê rewşê şirove dikî gelo? Biborîne min serê pirsa te nebihîst ber ku internet weke li virê hate girtin. Ez ê dubare bikim. Baş be. Eyvallah Mustafa.
یعنی دوی دمی دا دمومه دا جبر جوره شروع کردن ازدیاتی هر کس جوری خوش ازدیاتی شروع که گلو چه جدا بون آنجی ناکوکی ناف جواکی دا هیه یعنی گوتو بیجی سر بجاری دینی اولنه که حساسه و هستیاره گل جار ناکوکی جی چه دبن هر کس بی از براست یعنی تو چاو بی رفشش رو بید که افش نزانیه یانش کم زانینه چیه با مستم ساعت خوش امجی پرسکه هری گرینگه دناوا ازدیتاییه ده برکو ویگا جی مگو باوریا ازدیتاییه تی جوداتی دناوا قول ازدیا ده تنه قول ما ازدیا تد یکن ها ام بیجن به زمان را به دمیر ام بیجن بابو کالی مکول سر دل گرتبون چه دبکو سبقه قولا کو ختم بوبن لنای وی معنی شیروباوی بشکل کی دن برکرن شیروبا علمه تف یکه لبس او تند من الهیویا انسانی کو دیجه گلو انسانی وی قولی دبیجه چقاس ایتیگ هیشتیه و چقاس وی قولی فام دکه آن وی قولی جبوی ریا اولا خواه جبوی خدانه خواه جبوی دوریشیا خود بیجه آن جوی قولی جبوی مافی بریکا خود بیجه و سر درباس دبه بجواک ناده فام کرن چونکه باوریا اولا مدد بیجه یا دوریش خرقه ستاره هگه تفخواره بش کاسا حلاله و هنگی دوریشتیا تیا حلاله ام لوی درید بینن کو زیده دورد جی کیماسی هنه نابنه حواله اولی دبنه حواله بریکا خواه لو ماجی سری ازدیا زیده نوا هف و دنجی خستنه هگه دورده کو ام بخوازن ازدی تایی تشتکی راست وره کرن دوی اموان علمدار ازدیا تماما تستار درباس بکن که علم ازدیا گلو چه کارن و چه نکارن جبوی نکاری بن هر کسی که الجواته که به شکل کی رنگ کی گوری خو خبر ده زانی از دبیجم اویا سوجه جواکا و جواکا ما زیده جوان ریز و رسمه دور کتیه ریز و رسمه خو نزانه علمداره کی ازدیا کو به قاشو از علمداره کی کو بیجم 20 قولی 30 قولی 5 قولی کو نکاری به بیجه او نکاره بیجه شو از قول بیجم یعنی تنت وری د جواکا که ده جواکا ازدی وسا زخل بکیو و قلس بکیو وسا فقیر بکی تن الهیویا علمکی تن بهیلی او جواک ویش پارا لیغه پیشکتنا وی جواک وی تنه بتجار اویا بربز بکریدتم ملی گلک سپاس که دلال پیشنیارین تا چنش بو پاراستن و هینکردن راستین ازدیتی نفشد نودا یعنی چه گرک بکرد نها دیتنا من جبونا زمان مجبور هر دبری کو بیجم ازدیلی جبونا زمان خواه خبات بینه کرن انسان کی کو بزمان خواه نزانی به از وقت فقیره که هرم جره قولا بیجم جی اوش قولی من فهم ناکه مجبور هر کس دبرالی کاری به دبستان زمان لوی دره هبن کو ام کاری بن زارو که خواه نبیه خواه بشی نوان دبستانا کو هینی زمان دایکا خواه ببن ها زمان دایکا خواه دما کو هیم بون ایدی باروی تکه وسر ملی اولدار جواکه او اولدار جواکه جی گلو چقاسی تیگ هیشتینه کو کاری بن وان زارو کا پرورده بکن دوی او زاروک لگوری ریا اولی بینه پرورده کرن وکا دما ویگا مگو جناسنامه ازدیتایی بارا خو بگرن باوریا ازدیتایی باوریا که هری یه زنگینه یه ریز و رسمه خو گله کی زنگینه از باور دکن انسانی کو ناسنامه ازدیتایی ناز بکه و بره خو ندر دریدن
ای حواله خوشی بینه سرویریه مجاش برکو افتش دناوا مده گلکی که من از هیوی دکم لهر دبر ازدیله بارا زیده گوه بدنه زمان دایک آخوه و بدنه پروردا زمان کو پروردا زمان یه باش به امیش اولا خوشی باش فهم بکن اگه پروردا زمان مرد نباش به از باور کم مرویش اولا خوشی نکاری به باش فهم بکه و اولا خو فیر به بله کرم گلک سپاس خودش خدمت رازی به کک شریف یعنی چه مال هندران هفت داین که ازدیش کردان جدا بر نشاندان یعنی ما افرابش چه سدوان و گریدایه ازدیش کردان نه جدانه باوری اون جدایه بله لی مخابن کو ام دبینن کرده میا ای مسلمان زانی ام تبی بور و گری ندن لی ام دبینن کو کرده میا مسلمان هیچیل گرد دبرا نان دست ازدیاجی ناخن زانی او ازدیاک پزا که شرجه که پزاوی ناخن بیجن دست ازدیا نی حلاله زانی دبیجن پیرکی ازدیا ماسته خطینه بازارات بیجن ماسته وان نی پاپشه از این میناک که ویگا بیجن و اف میناک بریا 3 هفته هات سری مبخواه الباجار دیاربکر از چوم همه ولات خو گنده خو از لجیه کی بنزین خانه که مگا مهنه ماست بکرن ماست گامشا گل ورهیه ایکو بنزین مداگرد گو ماست وی نکرن مگو چما ماست وی نکرن گو خویه ماست علاویه گو نسنیه نبسلمانه گو ماست وی نکرن نی پاکشه نی حلاله yani ev alaviye me ku bêjin îro dibêjin destê wanî ney helal ew ney paqij e ew bixwe jî serî de dêjin ya Mihemed û ya Elî meca ku ez hiç di wir rêyê de neçim û pişkilekî êzdîtayiyê herim gava li wirê wisa dirênin wê çawa li me birênin hêviya me ew e Kurdê me Musilman ku karî bin van tişta ji nava xwerakin ام خو کردن او در ولات میا ام جوی ولاتی ام نکارن خو بقتینن مریه مبخوشی لوی ولاتی کو ام بیجن به 1000 کیلومتر ام لاوروپا دجین اوا 5-6 سال گله کاجمه دما کو مریه کی مدمرجی دیجن مبدا اخا با وکالمن یعنی دست مجوی اخینا بله مخابن اف انسانی کو دوی ولاتی دجین دافا الباوري الدنيا دخن كو او باوريه الدنيا كو بيجن ام نا باوريا كردينه ام ازديكينه لي ام نا ازديكينه ام بخا كوكا وي اخينه ام كوكا ركنه وي اخينه يعني ام خو انكار ناكم كو ام بابو كلمه كوكا وي اخينه لي هيفيان بجيج جملته ما هيك ومدعفال منده ومجبور دعوي دري دنكه بله گلک سپاس bersivên gelek baş bû cîda bû mamosta dîsa bes pirseke wisa heye yanî li gorî cenabê te medya û torên civakî rola van şovekirina rastî an şaş ya êzdîyatiyê çi daye gelo niha bi rastî jî medya civakî jî medyaya ku li ser êzdiya jî xebatê dikin û medyaya weke van bêjim camerê weke çarpil medya wan li gorî bariya min xebata ji bo êzdîtayiyê 100% tê de nayê kirin yani bi rastî jî dil dixwast ku ew medya bibin dibistan ji baweriya êzdîtayiyê re belê ji ber ku baweriya êzdîtayiyê baweriyeke her yekêm di nava xelkê de dibin zilmê de dibin zorê de dibin talankirinê de maye ew talan û şewitandin û koçberî û kuştin ew derkevine ser rûyê medyayê ku êzdî xwenaz bikin ku bav û kalê wan her bav û kalekî wan hend nirxekî wan generasyoneka wan li ciyekî miriye
گلو جبوی چما افتش هاتنه سری وان یعنی دل دخواست کو مدیای جواکی daha zaftır لسر êzdî بسکرن و وان tişta bîne ziman. Rast baş. Beli beli. Kerem Spas gelek spas kerem okutiş dero be. Be çet xwazî sapir skara dawî da cenabî te çet peyam dixwaze bide hem ji civaka êzdiyan ra û hem ji wan kesan ra ku dixwazin baştir êzdîyatiyê fehm bikin, nas bikin. Çi yani çi dixwazî bêjî kekim? ez hêvî dikim daha zêdetir li ser ola êzdîtayiyê bisekinin bi zanyarê êzdiya re bi camerê mîna te mamoste êzane êzdîtayiyê ji wan fêm bikin. Ez hêvî dikim her kesekî ku leqayî bibin êzdîtayiyê li ser navê wî jê nepirsin ji ber ku zanebûna wî nasnama wî gelo têrê dike ku êzdiya bi wan camera bide naskirin. Ez hêvî dikim her kes her êzdiyekî vê pirsên neke zanî ku êzdîtayî bi resentiyan xwe were naskirin û bi camerê ku ji êzdiya fam dikin bi wan re xeber bidin ku êzdîtayî û rengê êzdîtayiyê ku çiqa rengê zengîn êzdîtayiyê de hene bi wan renga êzdîtayî were naskirin. Em gelek tişta dibînin ku yekî êzdî tişta jê dipirsin ew tenê kare bi nav tenê bê ez êzdî me lê êzdîtayiyê nikare pê bide naskirin ew jî kêmasiyeke ku hingê dikeve êdî wê programê û êzdî wî şkilî ku bêne naskirin. Hêviya min ew e her êzdiyek ku pirsa êzdîtayiyê jê bê kirin heger karîbe cewaba xwe bide ku nikaribe cewaba xwe nede bê ez ne ilimdarim û ez ne yazarekim ez ne nivîskarekim ku el ser êzdîtayiyê biaxivim û ez hêvî dikim ev tiştê wisa dirciyê riya xwe de bêne pirsîn. Yani çimkî ne di riya xwe de têne pirsîn rengê êzdîtayiyê bi rengê reşayîngê dertê di nava civakê din de. Ji ber ku êzdîtayiyê pê nikare bide famkirin û ew ka êzdîtayiyê baweriya êzdîtayiyê di wir de em li kêmasiyê dixin. Belê keremke. Gelek spas kerem okutiş cenabî te ra be. Yani gelek spas pirsê min gelekin lê me pirsê xwe par vekir ser pirsên olî pirsên civakî me esa hewre xeberda babista Kebal ra bira carek din ra bimîne pirsên min dawî de çenî gelek spas ji bêvanê me yê hêja alê xwe denda û xwe de dixwazim be yani hem bu bersivên we wekî we îro rû bera yani û me ra bûn bersivên pirsên me da hêvî dikim ku ev soybet ji bo tebeşevan û gudarên me bi feyde be û ol dîrok û kevneşopiyên xwe baştir nas bikin xwedê te biparêze kek şerîf mala te ava û her riya te vekirî be û xwedê ji te razî be û gelek spas ez benî ji bo wê bersivên te. Başta ser çava bela xanım tilvê derkî eger tu xwe derxiste be jî em dibêjin tê hîna bernamê berdewam bibe da temaşevanê gudarê me jî spas dikim dar dikin her wisa hêvî dikim ku em ê nêrînê wan jî pirsê wan rexnê wan bername dewam dike bela xanım belê. Desturata be êdî ez ê pirsê xwe ji feqîşerî bikim berî derbas bibim. Tu gudarî dikî bela xanım? Belê feqîrê wekî te kerem kirî sihet xweş ez ji weke bela xanım dêjim spas dikim ji bo elim û nirxandinê te û êzdîyatiya te em serbilindin weke her gavê ji maleke mezinî ji kir û xwedê te re be û em ê pêşîn niha heta nekî bela xanım jî were ez ê niha ji rejiya me daxwaz bikim bila ew jî ka silav peyam rexnên temaşevan û gudarê me hebin bila ber di ser ekranê da ku ez karibim wanêka jî ji we re bixwînim em ê te re berdewam bikin kekim. Kekê me Mustefa Duran dibê serkeftin ser çava Kirîsnamet. Her wisa kekê me Nadir Doxatî 1927 silav û rêz birayên hêjan ser çava kekim. Belê
خاله عثمان شانی شما وش بو تا چاواست سراکه کو بردوام دکن که کما اوسکی جمیک بخیراتیه سلیم راتیه چاویم راتیه از سلاوین خویین گم جما مسته هجا کمال توغان را و جمیوانی ما هجا را دشینم سلام چاوام بله که ما فرحون کرد او وقتا و تبا بخیر با یا تجی که کو سلام چاوام فرحون کرد دیسا که مد به سلاو رس ارس چاوام وسا که ما بسیار کانیا دنگوجا سلاوی خوشبری حتی نکی سر کانیا دنگوجا سلاوی خوشبر چینم و اویجی سلاو رس پیشکش کردن سر چاوام که من بجت مالباتا مجدین نرته سرکفتن جبوه و خود خلمتا و قبول بکه سپاس بو تاجی که کن سپاس کن بله که من محمد دورت یما ایوار باش سلاو و رس سچاوا که کو بخیراتن نامسته حوالی من محمد تار ارگن ایوار و بخیر سرکفتن جبو مرتبا بخیرات سچاوا که من ایلهامی کره آسین مامسته حسوم یعنی مامسته فقی شریف حسوم کانی دبستانا اولین pirsgirêkên zanim ev weke pirseke feqîrên bilalber guhêrte ve tu dixwazî bersivayî niha bidî an em ê dûre bidin Mamoste dibistanê olî ew jî girêdayî malê êzdiyan e yani dibistanê olî halê hazir tune girêdayî malê êzdiyan e baş e halê hazir berdewam dikin bila raciya me bibore em tamam bêje kekê me Mihemed dört ya me bêje gelek spas mamoste hêja û bi rûmet destê te hestê te ya paqir sax bin ê we jî keko em spas kin ku bi me re ne û me gudarî dikin temaşe dikin û pirsê xwe dilê xwe me re vedikin her wisa kekê me er û er silav û rêj bû bername we serkeftî destê te xweş em silav dikin ser çavatê و باورم پرسه می ویگا پیام ما سلاوی ما ایپوش تماشاوان و گوداران هاتنه اون از هیوی دکرم تماشاوان و گودار مشی بلا دلی خواه وکی گوتی لگوری خواه بین جی و پرسه خواه لگوری دلی خواه بکن دو چاپل مدیای ده سینوری متنن تنه دمجاره ده میوی دکن برا پرسه ول نام مجاره ده بن و فقیری ما علمدار ما شکر آماده و اوجی دلیوی جی باره بخیره خودی اوی چه برسیبه پرسیه وره ای برسیبه پرسیه بده از بساد خوازم ایدی پرسیه خواهش فقیر بکن بردوام بکن بلا خانم تی بمینی حتی داویه تو جاردن در نکوی حتی یک داویه مخاطر هاته برینی لنمو تمام اوجی وکی گوتی تشتکی نوماله تجوالاته که دور تی تلفون دور هاته برینی سلاسل چاوا سپاس جاره کنی که تشبر خواه هاتی اوجی تجربه یک و ایزانه که مدیاگر و زانه چاواد مشه سپاس کن باشه فقیرم از در باسی سپرسی خواه ببم لوری پرسه که ما هید به اولا ما آشیتی خواست و مروف حزه گلو ام چما ناخوازن جبو کردین مسلمان ین بدل و جان دسوزی و دخوازن وگرن سر اولا قال باوین خوره ریوکن بلا خنجی شیخ پیر و مریدان بشا چاران بوان بیوت کرن فقیر جان کرم Mamoste spas pirseke girîng e bersifa pirsa te di baweriya êzdîtayiyê de heye مل na baweriya êzdîtayiyê mamoste denk tê بله دنگ هی فقیر dengên tê ve مل di baweriya êzdîtayiyê de dibêje hege te birîne li serê mêlakê hege eşqa dilê te hege ku heye dibê hege te birîne li serê mêlakê qest bike ber şîxadî û berê şibakê
وی مرادات حاصل بده لبرماکی دبی هگه تدرینه لسری دله قصد که بر شیخادی و بروان قب فاضله مرادات وی بده حاصله اما سب باوریا ازدیتاییه وی بده حاصله اما سب باوریا ازدیتاییه بلا خانم اشکرم آخه ببره پر فقیریم بلا خانم بات دنگ تلفنی چیه دنگ خود بگره خیرم آره آنجا این تلفن فقیره کرم کسا چاوا آره تلفن هم لیده ببرینه آره وجا باوریا ازدیتاییه ریل بر وان باوریه دنه نگرتیه ریه وکریه لی دبه تش اشقا دلی خوری نه ایرو تبیجی از هرما باوریا ازدیتاییه کو ایرو بمخوشته از هرما سروی باوریه لی باوریا ازدیتاییه دما کو سبه بمنه خوشات از جارک درباسی عالیه کی دنه ببم ریا اولا ازدیتاییه دبه هگتب اشقا دلی خواه باوریا ازدیتاییه عرف و عدت ازدیتاییه وان ریز و رسم ازدیتاییه تقبل بکی کرم که لالشا نورانی لوره قوت حلال بکن حیاتی ترکی کو تگو بشک دنج شیخ و پیر آنجی مرید براوی بشه وکن و جوان را قبول بکن لسروی بشادنه باوریا ازدیتاییه بفرز خواه حقیقت افته پیروز کرن و تی ناس کرن ام تتشتکی وسا قوتک وسا دست کسکیش مدد تنکو ام بیجن ام فرزک حقیقت الباوریا خو زیده بکن زانی او یا ند دست کسکیش مده بس ریا اولید بیجه هگا اشقا دلی تهیه کرم که ورا ریا ذکریه ها ام دیجی بیجن ماموسته مگوادن لسر خوارنه و ملسر دست کجا دست گوت نه از بیجی بیجن الولات کو ام ایرو تیده الولات ترکیه هگه کو از وقت فقیره کی بیجم دباوریا ازدیتاییه ده حلاله کو یک وره یکی بسلمان وره ازدی بده باور دکم کو کیسا خو ببینین و مبکوشین کو من گوتی ری بکریه چونکی او یا نه تشتکی وزار راحت ام بیجنه civaka me Müslüman ya Hristiyan ya edini jberku em mileteki gelekî kêmin ti qeweta meş kesîre tune di wir de jî em lewazin ez bawer dikim ev yeka ku heyeta me rihanî jî ku îro dibêje ev çê nabe sebeb jî sebebê herî mezin tirs e em jî civaka dora xwe ditirsin civaka dora me bi rastî jî civakeke herî zor e لید ریا اولی ده گونه تنه ریا وکریه یعنی اویا نبریا اولیه اویا بریا کو امج دورا خود ترسن از کارم وی بیشم ماموسته باشه ساعت خوش فقیرم سپاس که وکی گوت کلام کریش خو نرینه مثل و برشی جهانه نرینه جوده نه لی ام وکی پیشکشوان چارپل مدیای ام دخوازن تماشاوان و گودار مجی نیرینی ازدیا و علمدار ازدیا جوده ببیزن گوداری بکن نه تنه سر شاخه که هرن وکی چوا فقیر مکرم کری ازدیاتی گلک شاخه وینا که دولمندن و گلک جناتنا ناس کرن دوی بلا زانه و لکولینوان و علمدار ما دوان تشتاده هین بیتر خباته بکن داخوازا مجی اف بو فقیرم ساعت خوش در باسی پرسخواه دن که فقیرم من هر دورین کردستان ده جشنه می ازدیا جوده نم یعنی هر حرمه که ده جوده نم بنا و مراسم خوشی هف جوده نم گلو راست یا راست و حوجداری هیا همو جشنه ما ببینه یک سپاس ماموسته راست نهاد وی بهاره ده الولات ما الولات خالتا گل جشن وی بهاره ده بهاتنا بهاره جی هاتنا پیروز کرن مدگو بیجم الحمدونا ام بیجن
نها چارده به مها کوبگا درباس بوی بخواه معیدا جماریا خفور ما پیروست کر مدگو جماریا خفوری ریا نها داویا به مها کو امته دشی امی جماریا شیخاله شمسا امی پیروز بکر اما جماریا میره مزن چید کر مداور نبی چید کرن لیش برکو هر حریمه که کو ازدی تیده شخص و بابچاک و قلندر ازدیا برنگ دنی هرکی برنگ کی کو چوبون وان ولاتا کو قوناخا خل وان ولاتا چه کربون لویان ولاتا جی تگو امی داور نبیه فلان اجاقی چکن لوی ولاتی جی اف اجاقاتیه امی داور نبیا جماعیا وی چکن اویا دناوا مده gerek wisa bejiş berku her welateki şexsek o bejim babçaka qalenderekî êzdiya çûye tev neyekin li ser navê yekî meriv nikare wan cumaiya teva bicivîne ji berku cuda cuda şexs û qalenderê êzdiya çûne û li ser navê wan li qonaxê wan têne pîrozkirin ha em bêjin îdê êzdiya ê sereke jî hene ku ê bavudire tamamî pîroz dikin لی اوی کل حریما ای حریمی هر حریمه شخصک اجاخک چویه قناخاوی لوره و لسر خجیه قناخاوی زیارتی چه دبه او لوی داره او داورنه بی جماعی تشتی وسا عید چه دبن او یا امن کارن وان تباتینه یک هر جیه کی لگور یا خواه لگوری بابچاکی کچوی ولاتی تی پیروز کرن امن کارن تینه یک ساعت باش سپاس کش بو بسوه که جنابه و دایم دیسا پرسکش اندام کماری راست بیجه مزنه مد گوتن که بری هاتنا شیخادی اولدار ما پر بون او کس بون ین که برحو جان خدمتا اولی دکرن اولی بون ایرو نه هر شیخ آن پیرین ما خدمتکاران اولا منه لیدبه او وان وک اولدارین خواه ریز بدن جبو پارسنا اوجا خوان گلو اب چقاس راسته یعنی همست ساعت خوش هر کسی که ناو اوجا خیل سر به او نکاره جواکا ازدیا ده به اولدار هر چقا ناو اوجا خیل سر جی لی اولداری یجی دوره جبرکو ریا اولداری نکاره بده مشاندن و نکاره بده اولداره کی پیشکش جواکی براستی دما کو بیجم د پیشیا دما شیخا دیده کو طریقت ازدیتایی اوجاق ازدیتایی هنگی یکیمتر بود نوا ازدیاده و بمریداتی و پیرانتی دهات مشاندن نوت و نه باب پیرانتی هبو هر باب کی پیرانتی خدمتک اولی دستیویده هبو و او خدمت اولی نوا ازدیاد گراندن و ریا اولید کرن زانی حتی نکی دما شیخاتی و هات ایدی اوجاخ کدنه اوجاخ شیخانتیل لنوا اوجاخ ازدیا زیده بون چه بو و اوشی دنوا فرض ما حقیقت دهات دا مزراندن و چه کرن نه امک روژا ایرو ربیجن شیخ به پیر به کو نکاری به جواکی به ناسنامه جواکی به ریز و رسم جواکی به علم و دحا و دروزه جواکی نکاری به وان تشتا بده جواکی و جواکی بده پیشی آخواه اد بیجم او نسوجه ویه سوجه وی جواکیا کوی انسانی ده پیشی آخواه و جیره دیجه خوی اوجاخ و اولدار جبرکو او بخواب شخص خواه جواکا ازدی فهم ناکه او تنه کتیه مافه بریکا خواه جبونا بریکا خواه کتیه ویریه و سه چار سبقه علم خواهین کریه تجیوی قبول دکی تبخواب پیرا دبی خواهی سوچ کو تجیوی دی پیشا خواه یعنی سوچ تنه نه ایویه سوچ جواکیه او جواکا کوی نه وی بده پیشا خواه سوچ وی جواکیه و انسانه که خوی اوجاخ به
و دوی ریده ای نظام به او civaka bide pêşiya xwe ewil ez sûc civakê re dibînim ku sûcê wê civakê ye û dide pey nezana. ساعت خوش بدیم سپاس دکەم ji bo bersivê kekê me rêzdar elimdarê me rêzdar çi metirsiyên nasnameya civaka êzdî ku li ser navê dînî û neteweyî de baş bûne hene Ez dirê tam fam nakim mamoste hinekî vekê. Divir de mesela pirs ev e yani ev pirsgirêkê ku îro di nava civakê de hene yani tenê ser nava hinek ser navê dînî dikin û hinek tenê ser navê netewê dikin. Yani ev metirsiyeke ji bo êzdîyatiyê anîna Ez dibêjim metirsiyek di nava civatê de heye lê bes ji destpêka ku bêjim ev baweriyê dinê ketine nava dinyayê heta îro jî ev metirsî li ser civaka êzdî heye. Civaka êzdî tu cara ji xeynê Xwedê û tawusê melek û milyaketê Xwedê di nava xwe û Xwedê de ti kes nekirine ê sisiya ku here hêviya min ji Xwedê bike ji tawusê melek bike berku civaka êzdî civakeke xwezayî ye dihay û dirozê wê û her tiştê wê ji boî Xwedê ne zanî ji ber wê yekê ev civakê me desthilatdar dayî me zorêtî ne ser civaka me zanî û dibêjin tiştekî we nexuyaye û baweriya we bi Xweda tune. Niha di civaka me de di baweriya me de dibêje ev dinya yebrengîn e. Yê tu jî bawerî mezheb û dîn e her kesekê di dawiyê de bi zimanê xwe Xwedê dihebîne. Bêje ev civakê dora me heta îro jî dibêjine me ûn Xwedê nahebînin. Lewma jî ew metirsiya mezin li ser me hêjî berdewam e mîna Daişê ku weke dema ku 2014 girtine ser miletê me yî Şengalê got baweriya we bi Xwedê re tune û qetla we kuştina we talankirina we helal e. Bêje hêjî bi rastî metirsî ser civaka me êzdiya heye. Spas feqîrêm xwe ji te razî be ji xwe bi vê vegirêdaya pirsa min e dawiye belkî ez ê vê pirsê jî bikim dûr em ê dîsa derbasî ser silav û peyamên temaşevan û gudara bibin lê berî hingê ez pirsa xwe dîsa bibêjim ji xwe te bersiveke rast jî da me lê ez dibêjim yanî di felsefe di wateya felsefeya ku gotina Xwedê gotiye tu rabî ez bi te re belkî berî vêga te bas kir basa Xwedê mezneya wî kir di vir de dibêje Xwedê gotiye tu rabe ez bi te re di çerçova parastina êzdîyatiyê de çi ye yani ev gotin mana wê çi ye pîrê vekirê min Niha ev gotin mamoste bi xîretê vegirêdayî ye. Xwedê Teala gotiye binî adem û rabe û bike. Xwedê Teala negotiye rabe razê ez ê bidime te lewma dêje gotiye binî adem û hil û bijî. Xîreta ensanekî ku xîret di serê de tune be îman jê dûr e. Çimkî ancak dibêje îmanê bi çi karî bicivînî îbadetê. İbadetê bi çi karî bikî bi xîretê. Heger ku xîret tune be meriv nikare îbadeta xwe jî bike Xwedaya xwe jî rast bike ji bo berku bêxîretiye ensanê bêxîret be Xwedê Teala nadê. Lewma Xwedê gotiye binî adem û tu rabe ez bi te re. Negotiye tu razê ez bi te re. Zanî Xwedê Teala dibêje min mi dest dane te mi çav dane te mi qewet daye te mi zanebûn daye te. Bi van tişta tu jî rabe dinyayê şîn jên bike û para xwe jî bixwe. Lê heger ku tî bêxîret bî ew tişt bi ser te ve nayê. Lewma jî Xwedê gotiye evdê xwe rabe û bike ez bi te re. Bes ku Xwedê ew qewet û kudret û zanebûn û çav û dest û gav daye min ji boî ku ez bikim. Ha ev nedanekî ensanekî ku îseqet be Xwedê nedayî. Zanî ew Xwedê Teala ew zanebûn nedayê ku karî be xîretê jî bike berku Xwedê aqil jî nexiste serê wî ew ensan
ji xweşî û levzeta dinê jî bêpar maye. Lewma jî di wir de ew insan ji xweşî û levzeta dinê bara xwe nagire û ji rêya xîretê jî fam Xwedê nexistiye serê wî ku karî be xîret bike û rabe bike. بله ساعت خوش پیریم فقیری من همه نها دیسا درباسی سر سلاو و پیام و رخنین تماشاوان می یه داویه ببن اگر سلاو و پیامی می هبن بلا بنا سر اکران و بلا خانم تی کاربیش کرم آخوا بخوینی میکروفون آخوا بکه میکروفون آخوا بکه بلا خانم تمام بکری نیده نه بله دنگی نه بگه بله بله زینا مورف تامیروخ سلاوریز مرادشینه سلاوریز زینا خانم گلک سپاس بو سلاوینته دیسه اگر هنه پیام زکی بولو کاری بولاک ایوانه و خوش به سرکفتی نجارت خوازم تچابا خیستانات بله گلک سپاس والی میت سلاو و ریز جوارا گلک سپاس ریز والی جبو وجی کرمون تچابا حرفين بتشوكن نادر دوخاته نادر دوخاتي سيت عوراتي كي خدي خدمته وقبول بكت بير شريف و دستن و صاغبن كي كمالو خاتون بيلاستور كيش بو برسن وين جرين كالك سباس بولاتا و ساعة تخرج لا زبار بلا خانم افدا بيامو گوتنی داوی اون جا امه گوتنی دیسا گوتنی داوی بنا پی فقیری خواه پشتی کو فقیری ما گوت امه بلی کلم ما مستقبل بس كمان مو يعني متلازم كتبيرة ما كان دستورة وبس تا ببرسيج چاوا بدن برنامه اته چاوا دستوش بنا كلام باس مالا واوا يعني متقص بفرسي نجاد ازديان ديروك وكافناري اولا تاوسي ملاك اولا يا كمين يا دنيا دوف بواريا ازديان بو چما كاك شريف نجاد ديروك وبواريا ازديان تم داتا بندا كرن قالوا Vêga bawer dikim me hinekî pirsa bersiva pirsa tedad virde me ya dema vêga pêş de ji ber ku êzdîtayî baweriya êzdîtayî bixwazayê vekirê daye êzdiya pêxember ji xwe re qebûl nekirine êzdiya tim îbadeta Xwedê kiriye û dînê xwe û îmana xwe ji Xwedê û tawusî melek nas kirine ez bawer dikim ji ber wê yekê jî di علمê me yê Tokê de basa tawusî melek dike divê tawusî melek tok ji me re qebûl kir ew nûr bû û bi nûrê qebûl kir Xwedê silav li tawusî melek kir niha civakê dora me bi vê toka ku em dibêjin toka nûr bû bi nûrê mor kir civakê me gelek jê bi wê tokê dibêjin êzdî li pey tawusî melek diçin û wirê bi me ve bi alê rêya nebaşî ve girê didin ew ya di hindava Xwedê û tawusî melek de erzan dibin ji ber ku berê milet bidine ser rîyê xirab berê milet bidine rîyê nebaş wirê li hemberê Xwedê didine nîşandan divir de dibêje tok ji me re mizgîn e tawusî melekê minî ezîzî nav şîrîn e ew bi xwe emînê dîwana Xwedayê jorîn e êzdî ji wî ye bihîvîn e milyaketê Xwedê ku emînê Xwedê meriv çawa karîbe di hindava wî milyaketî de erzan bibe û bi wî şiklî milet ji mileta dûr bike di rêya Xwedê de ev ya dijminatiye di hindava Xwedê û milyaketê Xwedê û nûra Xwedê de dijminatiyekê vir de ola êzdîtayiyê dikin û berê milet reş dikin û didine ser milet ev ya tiştekî herî îxirab e ku di rêya Xwedê de di axiretê de xirabiyê dikin ji xwe re lê bes êzdîtayî li pey Xwedê û milyaketê Xwedê û nûra Xwedê diçin êzdiya ticar sucude nebûne ji bo evda
êzdîya serê xwe netawandiye ji bo ti kesî tenê ji bo Xwedê û îbadeta Xwedê êzdî îbadeta Xwedê dikin çiqa îbadetê bikin berê xwe dine nûra Xwedê û îbadeta Xwedê dikin bira ti kes ji Xwedê û milyaketê Xwedê re dijminatiyê neke ji ber ku ji axireta xwe re reşiyê çê dikin êzdî daîmel pey Xwedê çûne Xwedê hebandine Xwedê parastine dema vêga jî min got xwedaperestim ez xwedaperestim û mêrxas im êzdî daîme xwedaperestine her careke ku bi şekilekî bedîlek hatiye bi navekî xwedaperestine lê her dawiyê de dîsa jî xwedaperestine û li pey rêya Xwedê rastiya Xwedê heqiya Xwedê çûne tica rêya Xwedê bernedane û li pey evda neçûne evdî ji xwe re îman qebûl nekirine dîn qebûl nekirine me daîme rêya Xwedê berdaye lewma di rêya Xwedê de me gele car jî me serî dane lewma di rêya ola me de dibêje bêje miletê sinetê tok ji xwe re qebûl kir û li pey wê bawer kir me di rêya tokê de ser û mal kir lewma vir de dibêje miletê êzdî serê xwe da lê sira xwe nedaye sira Xwedê ticar bernedaye sira Xwedê û tawusî melek ticar bernedaye bi wê reşiya ku dijminê êzdîtayê wê reşiyê dabêjne ser me serê me û malê me çûye jî lê dîsa me dev ji wê riyê bernedaye بله فقیریم ساعت خوش خدمت قبول به بله خانم دستورات و جیسا جنابت مثلا و دو پیامه می داوی هاتنه امی وانجی بخوینن و امی ایدی براستی جی داوی بنا برنامه اگر پرسیتا نمابن پرسیدن لی برا بمینه جارا دل پرسه که جنابی ده مکتب و نظام کرم کسا چاوا بله خانم مگود برنامه یادتیه اگر پرسیتا هده کرم کسا سراو سر چاوا گلک جار با مستقیمال گلک جار امثال مجاری اما خوینه دوستی من جواکی دا و گلک گوتنه دبی گلو بس برا پیری me bêje eger dixwaze bersivê bide bira bide eger naxwaze dîsa bi ez vî li fehm kim yanî li gorî cenabê wî gelo êzdî pêdivî reformê heye yanî hatina şîxadî reforma yekem û dawî û êzdiyatî de çêbû keko te çawa de reform gerek ji ber ku gelek tişt hatine guhastin yanî derbas ser rê rismên orîjînal bin wekî rê rismê xwe vegerînin hêsan bikin tu çawa difikirî eger dixwazî bersivê bide eger da bira car dibe yani reform gereke tişt gerek bêguhartinê wala ew tişt piçekî zêdeyî min e ew ya dikeve bin destê heyeta rihanî reform nekirin nê nekirîn ew ya bi destê heyeta rihanî karin leva min got erê bêjin erê anna ez weke pîrekî nikarim qerara wî tiştî bidim bêjim bira reform di nava êzdiya de çê bibe zanistî têkeve nava êzdiya baş e zanebûn têkeve nava baş e reformê olî ancak bingihê olî bidine kirin ew ya piçekî zêdeyî qeweta me û dervey me ye tamam spas biborîne xanima hêja biborîne gorî te mamoste pirsek bawerkin hevalê me becet kurt li ser hecê wan kirbû em bersivavî jî bidin بله فقیریم چجی کلام که ما که مشغول کرد یعنی مثلا تباس کرد سر او جشنا جشن سرکه و جشنی وکی گوتی هرمی بجا تدکاری بیش کلام آخه وکی تدخوازی از ما پسیو سب کن گلو عیدا حجیه جی یک عیدا ما سرکه عیدا حجیه دناب ازدیاتی ده فرزه آنجی عیدا حجیه ده ازدیاتی ده هیتونه یا لگوری زانینا خو علمی خو تجی کرم که اگر تو وقتی بلا خانم گوتی تو نکار بی برسیجی بدی جماعتی تو آزادی که کن ساعت خوش نها ده علمی مده باسا عیدا حجیه تکرین علمی من نابجه عیدا حجیه تکنگی چیکی ده عیدا حجیه لسر ما ازدیا فرزه لو ما علم مدد بيجا بري مانغا زره
نها من وی روژه جامعه که علمدار گداری کر جبر خوب سبقه علم زیده کریه و پیوت بیجه که اف عید چوا تیو دچه لبا ما و بابو کاله ما دی سبقه وی علمی ده اوا 100 سالی زیده باوی ما کالکی ما بری ما و مجی اف علم گوتیه و وی سبقه علم چوا از ویگا بیجم یک بیک دی علم البا ده و ساته گوتر دی علم البا ده دیجه بری مانگا زره والناف عدوية شرقي وشامي دبو شاهي وخبره عيدا حجياج بوي مسنيا فرق ها مفردت بينن قد بي عيدا حجياج بوي ازديا فرزكه يعني ازديا كيكو امكان يخوها بن كاريبه هر زيارتي بذا دبي او عيد جيرا فرق دورة دبيجات سبقا كددت بيجا دبي بري مان غازر دهاته والناف عدوية شرقي وشامي دبو شاهي وخباته ازي بيجا او كلماوي جامري علمداري دنيك ودقوتو في سبقي وذكر دقو عيدا حجياج بوي مسنيا دوزدم هي صالي دقران دنو دهاته لباما نهواتي قوتن و اف كلمة قول دوزدم هي صالي دقران دن تنه يعني برا امسري ازديا الهبو دنيا نخن و از نبیجم عیدا حجیه لبا ما ازدیا جی 12 مه ساله دگره یا ما سبقا با ما هواد بیجه دیجه بری مانگا زر دهاته ناو عدوی شرقی و شامی دبو شاهی و خباته عیدا حجیه جبوی مسنیا بخیر دهاته دیجه ام بیجن ما مسته حجا ما ازدیا کره ازدیا تجار عیده خواه جمعیه خواه داورنبیه خواه تجارا تاریخ وان وقتی کوته ده نگوهارتنه یک عیده که کو ازدیا روژه وی همه بیجم عیده ازی هم چه دکن عیده ازی جی لگوری روژه کو قانون تیکه و قانون و نکه و قانون ام لگوری قانون ساله چه دکن چهارشنبه نیسانه ام لگوری چهارشنبه نیسانه چتکن افد عیده ما سرکنه عیده هری گرنگ دناوا ازدیا ده عیده ازیه و عیده چهارشنبه روزه که اف عید جو وقت خود در باسی آل دن نبونه شپیره و شپاره نکاری بوی او یا نه حدیمه و اموان عیداش جیوه ببن نهاد باوریا ازدی تاییه ده که امبر اینن حجامه کوی داره اگر کو ام حجا خو جیوه کفش بکن جبوی جواکا ازدی دیمکی اف حجا کو ایرو سبه وره چیکرن اف عیدا بی چیکرن دیمکی تشتی ما ازدیا پیرتنه باوریا ازدی تاییه ده دیجه سبا مچه سبا که خوش تاریه لکه ام بدن پزن شیخا دیه حجا ملالش زمزمه و کانیا سپیه نام برده فهم دکن کو جی حجا میره ازدی جنا ازدی کو لالشه دبی او حجا و شکتینیه او قبلته و مالا عادیه پادشاهی بخواه دبیشی خادیه نام برده بکن یعنی بره مجاره کدنه دالالشه دبی زمزمه و قبل دوره کرسیاش باطن ده بموره او مسکن سلطان زیده منی سوره آمسته دورده ام دبینن کو بقول مجی بره مدد لالشا نورانی دیجا هر وری حجی دما بابو کالی مد چوند گوامیان حجی باب من دیا من بخوهرکی جارکی دجاراجی چونه لالشا نورانی بمناسبتا کو ببنه حجی دیا منو باب من دگوت جماعیه دما جماعیه شیخادی ده شش ماه دها حتی نکی 13 ماه دها جماعیه شیخادیه هر انسان کی بخوازه ایدی دوری بله آمسته
بله کلام که فقیریم ام گداری دکن وقتی دکلام کرید ام جاجی درجه ام سروی ما حتی عیدا حجیت کلام کرد وقتی گویی نیرینی جدا جهان بزان بی شو قال ایمان ما علم قوله لجناب از برای تمام کم و از بله کلام که از وی بسبه که کن یا داخازا خالتانیش جناب تبکم بری کو ازدی هر نلارش زیارت ببین ازدی خالتانی دچونه کی جان پرزگاه ازدی هبون کو بجن اوام چونه حجه یعنی حجه ولات خالدا بری هاتنا کاری خیری شیخادی ده ز حجه مهبون آنینا من اول به نام حجه تنبون لزیارتگاه ما میرگاه ما زیارتگاه و مرخاله بخواه لزیوا میرا او میرگاه ولات خالتا تبیبو و ملت ولات خالتا هر وقتی گلکاجه جترسان کاری بو هره حتی نکی دما خوب گیان دلالشه کاری بون گل تشقله بین سریوان کارن بین کشتر کارن تالان ببن گلکاجی مادی دروموان تنه بو خوب گینه چون بنیتا دل پاکش خود گیان بروی زیارتگاه و مرخالا زیوا میرا بناو حجیتی خود گیان بروی و باشقا دل صافی انسان کی بغازه بناو حجیتی ده اول دل پاکش بکه برکوت خوازه گاوه که بر بخدا و هره گاوه که بر آخرتا پاکش و رونایی و هره دل خو پاکش بکش کین و خرز جی درد و کل دنیای کو کین و خرز تیغ دل خو گره که دل خو پاکش بکه حشای حضور جور و دره و ببختیا خودور بکه ایدی کاری به بر بخدای خو و خوفا خودت که و دلیوی بناو حجیتی دین سر خو ناو حجیتی جی انسان را ما مسته جی ملیاکت خودی را ناو حجی نلایق کو از بجم ملیاکت کی خودی حجی او بخون ملیاکت خودی ایج نورا خودی اف ناو کی دنیالکیه اف ناو حجی ام وی ناوی لایق ملیاکت بکن ام بگونه درجه ملیاکت وردجی بچوک کن دست خوش برین ساعت خوش سپاس که یعنی لوید گوتنامه سر امساس ماد نسر که مثلا وقتی تاجی کلام کردی یعنی پیشی خود ما بیست نه جامعه گوتنه حجی نشب حجی داشکال نقد آنچه چمکا نقد این رده حج او مالا دوته دا پیره من یعنی ام وان وقتی گوتی وان مسئله ویگا تا کلام کردی کسی کو ملیاکت ادخنه حجی ام رزیل هر که نرینی بگرن وقتی گوتی لداوی دگره که مگیشنه انجام که کو اولا مال گوری داخازین کسایت اگر که نه گواستن اولا مال رسن اوه کو ام ویج علم قول بیت و ای رسن گداری بکن بروینا که ما گفت یعنی ما اشقاط کلام کردی یعنی دیتنا من وقت تجنرین آمد پسی پیوا حجی بخوشی نه پیوا که ازدیاتیه یعنی ازدیاتی ده حج پیوا حجی از نسانم اگر کلام کی وقت کلام کردی وقتی کو زیارت کردن اره وقتی کو پای مثلا بجم جامعه کی سردانا گورستان کیت کر آن پرزگاه کیت کر آنجی وقتی کلام کردی چو جمعه شی خادی دوان دمت دانی روی وقتی دو گوتن فلان کس چو زیارت واتیا اما مراسم حجی لزیارت لالش بخشی تا کلام کردی لوی در که کسی کو چونه و مجی خواندی ام بینن وقتی کو دشتنه جماعه شیخادی لوی در که مراسم حج گراندنی نای کرن یعنی گره که ام وی زلال بکن پیری من یعنی لوی در که دما کو دب دانی به دا ایرو تک تجی کرم کر مثلا صبیت بجا عیده حجیه ای باشه چما حجیه مسبی ناشنا حجیه یعنی ما فهمتنم بجنه ملت خود چما اون عیده حجیه چید کن و کسک نچو حجیه اگر تو چوبی حجی تو ما داده چوی حجی دما جمعه شیخاتی ده کاری خیلی تو چوی وی دخت چوی زیارتی اول پرسگریکن بری من پیری من تم دسته جدیده ببوره مخابیت ناب گوتنی جان هم مجبورم ببیش اگر اموسا نبیشن تماشاوانی مجی گداری مجی هنه کجی خبره دشینن که مرد سر مرد ای خطر دشینن یعنی او گوتنی که ویگا مخواندن جامعه کی نویساندیه عیبه یعنی اون نزانی بین
گودار بکن علمدار گودار بکن و نزانی بین بچنه بر زیارت خو باوش نه بر اجاق مالا خو باوش نه بر اجاق پیری خو بر زانه خو بویژن لی خبردان پچوک و هوا دنیا که امکرن ام لایق و برنامه نابینن و ازیوید کن و لمجی بورن کرم کپیلن يعني متقوم مسألة ام دما كو بيجم جمايا شيخادي ده ام دما دچنا قصد دكنو دچنا وي زيارتي ولالشه دور ده حفت روجا بحفت الشكلة بحفت رنگا پیروزمایی تینه کرن داویه ده بره شما کشی تی سوار کرن زانی و بره شما کشی هر کسی که بخوازه که لی زیارتی ببه ایدی زیارتاوی و قبول ببه زانی و جا وقت گوتی ماموسته بگلک رنگا به نزانی ام تکبنه ناوه باشه زانی باور که من تشتک زاف ناسبونیا خو ناز نکریه لو ما کارن دفجی بابش نه هبو دنی عمل بارینت خوازم نخوازن وقتی تکرم کری خداینا که کسی به کم بکن ابنائشی میا و از این عمل دیسا بلا خانم دستورتا باشی عمل پیری خود داغاز بکن گوتنا خواه داوی بیجا آن ما پیام داوی هنه و رجیا ما کرم که کچن پیام ما داوی آته بن بلا دیسا بر نسر که اکران کرم خواه بخوینه بلا خانم فایهون کرد خدمت آوه قبول بکن قبول بکن گلک سپاس ولی میت ساعت خوش دو بینه مسخف پر بچوک نفخر باشه از بخوینم بلا خانم دستوری بخوینه هری از گلک حرف بچوک کسو باشه وحيد ولي ومد بجاز حتى وخش فقيري من سركتنش بوه وبرنامه ورا سپاس کن که کس حتی دخوش او ساکه که ما یونس ازمن به سلاو رج جخوش بوه و پیشکش تکم سپاسین مزن دویجم مالاوه جاوا که وزمن بس من باشه ببینی آره از گرتر دوینم بله که مساکر کامل ماموستا چاوسا سلامت به دست خوش و مالا و آوا یا تشی که کم یواش یوا بگلک سپاس و سپاس کم بارم که حواله که می دنجی گوتنک برده و رژیم درباس کربو یا که محمد طاهر ارگین هات بو شکرما فتویجی بردی اوسا سیپان تالند به سپاس دکن جبو لایف آوه هون نمونه نه سپاس جبو گوتنی نوه ین بدو اوید کم که هون ساخ و سلامت بین اشتراج سپاس کن ساعت خوش که ما اوس که جمیکت بشه برنامه پرخوش بود خوش بو برنامه دلال بو اوسا او پیام بو مدگو بلکه آتش بیر کرن پیام مامسته محمد تاعت ارگن دو بشه ساعتا و خوش اون کاره که پیروز دکن اون سر اولا خواه گلک تشتیک و گلک جوان ازدیا نزانن اونوان کسا رونی دکان دیسا ساعتا و خوش و سلاو و هسکرم سپاس کن که ما و او برنامه وکی گوتی سلاوه ما داویه بون فقیرم گوتنا داویه کرم که یا تیا و دور امه برنامه خواه بکرم ابدجم مالا تاوا ماموستا کمال تولان مالا تجی آوا خوشکا بلاس ترکی از گلکی کیف خوش کم و ما دوی برنامه ده هبو دنشی ناس کر از پیره عمر خالا ما زانم هایم میه برا جدی تترازی به پیری من جدی من جمع و تفرازی به ساعت تخوش سرکفتنی دریا ودت خوازم از هیوی دکمش از دانه دلوان دایم ریا و رانی به و ازدی تایش رونایا وشی پارا خو بکره از دبیجم اف عیدا قربانی یکو نهات پیشی آمده جیته لچقا دوست حوالا یکو پیروز دکن پیروز خودی بکن ببه سبب آشتی دولات مده آرامی دولات مده جبوی کو ریامجی دوی ولات باغ و کاله مده دها چیتر هبه از بتوا سلاف دکن بله سلام و حمد بمینت خوشیه ده
سرچاوا بلا خانم تجي دا سلاوي خوي داويش كلام بخازا امجي ما مستكمل راستيجي بارك جالك جرينك وبركسيور بجنب تالتا سر مليقو امزودا بندوان برنامج سر ديني سر برسن ديني بون ساعة تخوش راستيجي مالتا أوا هاق الصلاة خدمتا جالي خداني تو سروان برسان جالك جوتار نبيسنا فرتوك نبيسنا ساعة تخوش به وش بو میوانی مجی گلک سپاس میراتایا اولی یعنی میراتایا ما اولی خزینه که کش قالو بوین ما مرا مایه و مرک یعنی ارکا ما ارکا هم بی بپاریزن و تصویل نفسی بشروش بکن وی هم برنامه خواهیانی دی داوید کن ایدی سری و نایشینن سپاس میوانی ما تباشوانی ما و سپاس چارپل تیوی را ویدیوی را که در فتا بشداربونی دانمن گلک سپاس زوده دردک هتم ورشانی و اگر تشتک جی که باسی هبو ما ببورینن سیوی دکم که برنامه ایستا گلک جاز هبو ما مستا کمال ساعتا تخوش به خودی شکد و رازی بجوا شککی ما فقیر شریف حسین رازی به شکدات رازی به و حقا چقاس قوات بدگیشت بیم گلک خدمتا گلی خدا بند و پرسه گلک کرینگن سر دین اول گلک سپاس سیبی دکم تباشوانی ماشي تشتك سوديجي قلت هناك تشت بحسن و يعني بي حتى يعني بي برنامج بدي خاطري خوش بعد خازن حتى برنامج كدن و تشتكي بيواني دن بمن ضوا خير وخشيدة خدي بباريزة صا وسكرت سباس سپاس بلا خان شارپل مدیا مالا متوایه امی کو خدمتی بکن اوی کو ریا راستی و کی گوتی جودتی نه نخنا نوا ملت و نتو اولا مالا وانا و امجی مالا وبا مالا و متوایه و کی پیرمشی گوتی یعنی سپاس کن برنامه که یکمی بوله ایوید که نه یکمی به ديامي بو و هین بردوام به یعنی جبوی تد بجم جناب تجی مدیاگره که مزنه کده و امکا تمزنه امی جی فیده بکن فقیریم تیم دستی جدیده دستی و از بجم تماشوان و گداره مجی ساعتا و خوش مالا و آواک و ام گداری کرن و صبر کرد و ببینید ناف خیر و خوشیده و عباره و خوش ساعة خوش بمن خوشيدة